Kaya ti tayong nga rudan danggan ti episode 399. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan kalira. Jakayam kabailan nga ibati ni Viola. Isong agsubli ako ni tidanana. Gapo ka di tadda kabailan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamom at ni Viola. Amangan na niya tiramiden na no agtali na udak kada kayo. Angam di kagdanag. Tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan amapukaw ka kanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitek. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatang tumatlang ti kayat asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, mama. Husto daytan apa nagsangsangit yu. Tauraan niya pa'y taaramiden tayo. Talaga adi na tayo nasublian ni papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon nanti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni papa, mama. Kastamot tan di babae na. Apay anaramid na tikas jay kadata. Santa ka di napatagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasamak. Nga maawatak ni papam. No siyak, mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni papa. Iso ka gurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunakmatan kan ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo mat kayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim. Tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray na lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mga kwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabak nang mo. Viola. Pudnomat saan ka di? Isa di mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Diyak kayatan tiriribok, Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak.
Mabalin mat nga agsarda nga aklatan. Diyak ngamin kaya ta makita nga agbanog kayo, mama. Kabaila ka na ko. Di naklatan ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y malipatan ni papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayam babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maarami da kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pangasim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kitin anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Oh, aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Oh, naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Oh, kasano day tuyan. Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Oh, tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Tas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. Nukas na. Saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana? Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. Ngamsi ka. Madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasin ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ang yamanak na naranaan kamatlangan ng agmay-maysa. Umay ka dito unang tilugan, ta dito itang agsarita. At na napatag ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayo nga agayam ka ni Diana. Agdalagakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para iti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat imang tultulong kan ko na. Kasanon no maamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Api anak kapanimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano? Ag-finals manan. Ngam kurang pa'y tayo na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Ngam no kayat mo.
pabuludan ka pa'y laang. Amumot ngawan pangalaki ti pagbayad ko. Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. At the part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kung ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat nasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribukan ako namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayim mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kas nila tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tano siyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi kanak ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybay antibagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matla ang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmay-may sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yen na naklabasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak nga iti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti unang apanunutan. Maidis kita ran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y andayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun ngay, sir. wen, tamangala kamot pa iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya ta sa unday toy? Oh, Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangtad na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Jakmat mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga inted na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na.
Jak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akasta Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo. Di mo pagariyan tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manen. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Dinak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata dinak linuko di saan kumaana po ka ti panagtalagkokan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakon ammo dagiti araramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akas tauna pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayonan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo ngayon suot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta dito'y balay da papam. Kinunakmet kan ka nga isublik ti kwarta ngayon inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam kan kwa na. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adunan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Anya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha? Jay inam tinangdadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupa yaw dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kastyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana po no dayta. Husto timbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkal abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kinimam Fiola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kinimam Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa ilang tinakam na kada kami. Nang ro na kat adda ka nga anak mi. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamwan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagrup-rupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamat tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastaunay. Iso asya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Ah, Agpakpakaasi ak nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak amao mangagkidkid daw iti pamakawan mo.
Ma'am Viola, gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam, Ma'am Viola. Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tadyaket nga rod may paayan iti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumaket akon. Kat numabalin, jak kayat nga da kaapak. Nga da kagurak, wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana balit adaag mo tinakadkadwa ni mama. Isong agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola, jak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapo iti kinambak nang mo? No diket gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyamanak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit sa sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si kamat Diana iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tasi dadaan kami iti amama mang tulong kan ka. Agyaman ako, Nay, Ma'am. Di mo pagtalinaadan ti gura iti kaungga. Waya-wayaam ti pusom kat ayat ti pagariyam. Tanaragragsak metlaang ti agbiag na awan impanam asakit tinakam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan di apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Thank you iti sanya pan nakaumumang agdangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa, san napudnanagan ti may drama itangam sakbay na, makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family, from Brenda Kiape, ni Marites Obeda, kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko dito puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigo da kadalak. Nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat sana nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan laon ay tinakam ko, apay nga isupay asana nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayem ko ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la iti elementarya kan high school. Ngam saan ko agayem. Kat kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, ada ka di saan yaw ang nagkinaawatan? Ada basol na ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangguad aya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay.
Kan may sa talaga mo tabak nang, tabi maknang hindi nag-abroad. Dakkel nga may di sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag diti lugar tayo. Anya tamuyo ngay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jet Ay, saan ko nga rodan na gayem day jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko, mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ti amok idi. Ngamjak man amo, tasaan mat itan. Anya, Makitkitayo ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karakto, manday di agayam ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di ta balkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itad na kadang ijepada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wala niya. Ay wala. Nangat nga to ka mo lang misua. Saan nagaputabim na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to ije balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kun to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang-mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisi na kaya? Oray siyak, jak mapan.
Tadaytan to man nagpapaapal ti aramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Tawra la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan yaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga uray awan met ag birthday. Di kayo kat agyaman. Ta para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman. Kasjay at mayat. Amuna ti agiparanaw. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman na bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di yuman sang kauling nga bagay tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilipas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalat ta kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday dyan milay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutek ngamin timbagbaga dyan akta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minen. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madingay ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag. Katagpay suma nga min dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa yung negosyo nan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siyak amay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam da di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramidin na, balasang ka. Iswa, saklangan ti may. Ay, kasta aya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, awan, mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, Tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka? Mabalin.
Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no, paborito na nanam abitang kan ti gayem mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wain, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na na kita, uy. Dakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ano, ti sideline na. Iso nga, ano ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsi ka. Wan, di ka demandanagan ta umadani naman pasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglukan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adang amin ilaklakad ko taga-playa kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan ko na. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikasun na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan ko na. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan ko na ajak amu. Ay, di na siguro maaklon na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi-adal, saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di
Nga madilang amin tiriknak, nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasaya ata. Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wan ananang, iso na lang ang tagsubli akmanan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak, Aisa. Kunak man no, balay mo. Ada. Ngam kadwaan ka pala dito. Tama nga no, mabutang kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga ron ti panagrugik ng trabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kaya't ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad tited ko akwarta ken ka iti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kas laburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na ka anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato ti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta dumagayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka no nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas diya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain. No makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Itam nagiti dadakal mo Ay, sanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamuka my love. Di mat
Awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito ang mga lumapukawak. Alang aron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no naka-shades ka. Kunak tumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yan. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kang talo dito Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabito'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwang. At dalat ta babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ba kanay ko? May kanlindo. Agawid tan. Tamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid na nga rodan. Umay kan. Apay ngay, pinanawan nak mo ni Lindon. Binaybayan nak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit abakrang ko. Tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap-gap po kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na dayto Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadan ditan. Anyalangan nga ti sawan na iti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, may sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Pudnong Sa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayam mo. Nagkita kayaon. asino agayim ko tatang? Ni Melay Gayim ko ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim. Kat kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi sanitan? Apay,
Anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basol na kin ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling baknang. Ha? Palangwad aya? Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang tabi maknang idinag-abroad. Dakil nga may sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag diti lugar tayo. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod jet Ay, saan ko nga roda na gayem day jay? Talimas tugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun. Nakaraman labasit, limas tugan. Masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan anak ko. Mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamot tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ti amok idi. Ngamjak man amo, tasaan mat itan. Anya, Makitkita yo ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karakto, manday di agayam ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di ta balkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di wala alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di wala alaan. Itad na kadang ijipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wala niya. Ay wala. Nangat nga to ka mo lang misua. Saan nagaputabimmak na ang nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulaangan no maminsan. Aywan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, bawal, nana. Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen balasan ko. Agasem dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday ngam agpasken da kano.
Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat mapan ka? Aha, saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siya. Jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal ti aramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Tawra la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan yaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman. Para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman? Kasjay at mayat. Amuna ti agiparanaw. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabo manipod abroad da jay. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yan. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman na bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di yuman sang kauling nga bagay tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalat ta kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday dyan milay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutek ngamin timbagbaga dyan anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minen. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madingay bagbagana. Saan ta paspasuro tambag. Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siyak amay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sikati malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramiden na, balasang ka. Iswa, saklangan ti May. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, away, mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan.
Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang kao? Mabalin. Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan ti gaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito, yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Nakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agkir-kir-kir iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapal yo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsi ka. Wen, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wen nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglukan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adang amin ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa. Mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kankwana. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kankwana. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kankwana ajak amu. Ay, di na siguro maaklon na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi-adal, saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho.
Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak, nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso baybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak, nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubli akmanan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak, Aisa. Kunak man no, balay mo. Ada. Ngam kadwaan ka pala dito. Tama nga no, mabuting kang agmay sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik ng trabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Kunak man no ko na mapagbalinan nak nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad dated ko akwarta ken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itso-itsura na. Kas laburangan. Oh, apa yan nagbigkat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawon na itaan na in love kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. O ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta dumagayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wen, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka no nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayem ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana.
At iti kwartam, my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pauitam na iti dadakkal mo Ay, saanan? Ornungak langan tititad mo. Tanwa gawi dak sa akong to idaykan. Ala makamuka, my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, Lindon, ang babaero. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kantalo dito Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagak kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikat ikabit to'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. At dalat na babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiruba ka na ko! May kanlindo. Agawid tan. Tamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid na nga rodan. Umay kan. Apay ngay, pinanawan nak mo ni Lindon. Binaybayan nak dito yan. Sapay jak mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko. Tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap-gap po kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya't arumo pa iti ama na dayto Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadanditan. Anyalangan nga ti sawan na iti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, may sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo.